Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puha bahasa dalam nama sehat bila Allah. Dalam video nyo, Ausi ingin kena perbahaskan perkara media yang kelih kepeterbit le Abu Mudi pakon digotnyan teman salah sabuh video han gejit peterbit. Nyan pakon salah sabuh video han gejit jawab. Nyan pakon berdiam diri digotnyan. Dan pakon cangklak hat gotnyan wate kepeterbit media bak Mudiatul Fatah. Dalam medianya jahitat haba karangan dan jahitat haba fitnah. Ya, jadi yang perlu Abu Syik jawaban sabuh video daripada gure supaya be bangsa Aceh mentamah-tamah desa dihujah Abu Syik. Ya, be mentamah-tamah desa. Jahitat bangsa Aceh yang dilake sabuh video dari Abu Mudi Mesra. Jahitat sebetulnya urung you pertebit. Jadi wate Abu Syik jawab nyan kon ba Abu Syik hasil drama tu yang video jawabannya ne pegah ba Abu Mudi Mesra ataupun ba ne murid Abu Mudi Mesra supaya bergebi jawaban pu yang kalih geba fitnah atu Abu Syik. Jadi wate ka kejadian viral-viral lagi nyu mesiji nah ke hanagot nyan hanagot dan nilon kon maksud lunjak mita viral untuk sebagai lunjak hujah ulama. Nyan hana pule diketanya sebetulnya yang pule lon petepat, yang pule lon solusi yang jeroh ni bak gure. Tapi gure cuma berdiam diri mantang. Jadi hana puah hati lon. Yang hana puah hati lon pu yang kau menimpa fitnah hati lon, pebut yang kalih gepebut le Abu Mudi Mesra, pebut yang kalih ketuduh atih lon ni bak kafe lah nak tilah di sino, hai ke bertanggung jawab di Abu Mudi Mesra. Jadi pakon cangklak dat teman Abu Mudi Mesra untuk peterbit media yang kon-kon. Gelon sehingga kekarang haba-haba hawak jahitat dan memalsukan kata. Hai Abu Mudi Mesra. Ne peterbit sabuh video menyodron ne mengaku hana kesalahan dan hana ne tebar fitnah bak media atih Abu Syik. Maka ne jawab sabuh video. Ya, ne jawab sabuh video kelon. Kelon khusus kelon sagai. Baik kun lain. Baik nejak mendakwah. Baik nejak mendakwah. Ne jawab sabuh video kelon dalam jangka 11 minit wate sagai. Hana pule lutat. 11 minit. Dan baik ne harap ban kalun peterbit videonyo mesejih lon jak mohon maaf bak drone Abu Mudi Mesra hana wate bagi lon harum bagi lon leke maaf bak drone. Dan jahitat pis wate lon dengo. Dari bangsa Aceh, dari masyarakat Aceh diujak petepat ke di Aceh. Ya, diujak petepat menyelon merasa hana bersalah. Jadi yang perlu lon jawabnya sedangkan media fitnahnya kena menimpa u Kanada kena bak lon. Yang menimpa kena bak lon u Kanada. Jadi pu pasai untuk lonjak merumpok keledai Tuhannya. Pu pasai lonjak merumpok keledai Tuhannya yang pernah ba fitnah hati lon. Jadi bangai tak lon jika lonjak merumpok urung ba fitnah hati lon. Jika pelek gotnya jak kena Kanada, tamung kena Kanada tak tepat. Sino Kanada tak tepat karena yang menimpa fitnahnya kelon di sino Kanada. Jadi hana sewajar ji lonjak merumpok kuring yang tebar fitnah hati lon. Aci ni cuba fikir siat dengan ule yang jenius, yang carong. Cin cuba fikir dia. Jadi bangsa Aceh lon urung drone ban Bandung. Lun harap kepada urung drone ban Bandung baik ke untuk niu jakwo lon jak petepat. Lun hana masa lun jakwo. Lun jak merumpok atih urung ba fitnah atih lun. Hana wajar. Han mungkin lun jakwo lun jak merumpok kurang yang pernah tebar fitnah atih lun. Han mungkin terjadi nyan sidram tuah. Nyan. Yang perlu solusi jino dari lon saboh sagai video berkepeterbit le Abu Mudi Mesra dan berkepetanggung jawab pe yang ka menebar fitnah atih Abu Syik. Pe gejut.
Gejut. Menyo Abu Mudi Mesra han gejut jawab sabuh video berarti kausi bermakna agaknya kesalahan. Salah. Abu Mudi urang ka bersalah. Nyan karena gedupu draw urang tebar fitnah. Nyan maka han gejut pegot sabuh video ke abusi. Karena sadari draw bahpi rame masyarakat awam yang bangai klo tulodo dianggap bang Mudi Mesra nyan sebagai ulama. Tapi baklun harum lun anggap nyan ku ulama hasiram tuah. Karena lun tepu perbuatan keji got nyan. Lun tepu Bandung lun tepu perbuatan syirik got nyan, perbuatan mungkar got nyan, perbuatan kezaliman got nyan lun tepu Bandung. Bahkan got nyan mendosa dengan Abun Aziz ngon yah tuan ke. Nani tukon pakon dosa. Karena masanya wate masa almarhum Abun Aziz di daerah Mudi Mesranyan han so mentong yang kelola daerah Mudi Mesranyan han gebi pedong rumah sikula. So yang pedong rumah sikula yang bersangkutan fasilitas rumah sikula bersangkutan dengan pemerintah maka gepe harum le Abun Aziz. Kon gepe harum mentong bahkan gepe kafe. Yang gepe kafe so yang pedong rumah sikula. Berarti kaduh jino. Yang kaduh jino rumah sikula Al Azizah yang kaduh kana rumah sikula. Berarti kajelah ikutnya kaji ke kafe. Yang kajelah Abu Mudi Mesra laknat tilahnya kasah tahoi kafe. Kamu kasah tahoi kafe. Yang golom lun ungkapkan lompe lain tanah wakaf. Yang tanah wakafnya menanci tanah di daerah Mudi Mesranya nakeh tanah wakaf daripada bangsa Aceh urang Samalanga yang wakaf tanahnya. Gewakaf tanahnya nakeh ke rumah Sikulamin. Jadi pakon teman dayahnya jino tanah dayahnya teman jino kagepegot ke hak milik Abu Mudi Mesra. Pakon gekejut pegot ke hak milik draw gigotnya. Pakon. Kini cuba fikir siap ceram tuah. Kini cuba fikir dan tanahnya han gebi pedong lain terkecuali ke rumah sikula anak mit Sikulamin. Tapi dayahnya jino kajut ke hak milik Abu Mudi Mesra. Menancit wate masa Bupati Birun Siruslan. Nyan Bupati Birun Siruslan yang jih mencalonkan diri draw di sebagai bupati yang bahwa ijazah yang gepetebit le Abu Mudi Mesra ke Siruslan nakeh sertifikat palsu. Ijazah palsu yang gepegot le Abu Mudi Mesra ke Bupati Birun Siruslan yang rea muka yan. Ya, yang Siruslan yang dijabut belah le bak daerah Mudi Mesra. Belah le. Karena lam daerah Mudi Mesra yang ditupu masanya Siruslan yang anggota GAM. Jadi lam daerahnya Siruslan ditebit dia pegot ijazah palsu ba Abu Mudi Mesra sehingga Bupati Birun Siruslan yang dicalon drodih ke Bupati Birun. Nyo pekon, nyan hoka media nyan teman jino, bangsa Aceh ditupu mendum bahawa ijazah yang petebit ijazah palsu ke Bupati Birun nakeh Tengku Hasanul Basri, Ketua Huda. Nyan pekon hai ke penanggung jawab hoka media nyan jino. Pakon. Takut malay. Takut malay. Karena yang petebit ijazah palsu nakeh dari daerah Mudi Mesra oleh yang dikeluarkan oleh Ketua Huda Mudi Mesra. Hasanul Basri. Nyandro nu Abu Mudi Mesra letat ka Mahram Jedah kabut. Menancit. Drone Abu Mudi Mesra kon darah Aceh drone Abu Mudi Mesra. Baik ne pakai drone bangka menetap di Aceh drone darah Aceh kon darah Aceh drone Abu Mudi Mesra. Drone berdasarkan pane bijeh padang drone Abu Mudi. Abu Mudi Mesra. Kini kalon kedong wasiat kena babu si ya. Ada drone ka tuha tapi utak drone hana. But mujahiliah but nu drone but Abu Mudi. Drone ngon but kaplat lebih god but kaplat ketimbang but drone. Hai Abu Mudi, ngon but kaplat lebih god but kaplat ketimbang perbuatan zalim drone hai Bang Lahap Mudi Mesra.
Drone kurang sat aja kabut pebut yang kalih ne pebut dan fitnah yang kalih menimpa teh bangsa Aceh dan ke ulama Aceh baik ne bertanggungjawab. Dan drone kon asli darah Aceh, maka drone hai Abang Lahap Mudi Mesra berani untuk neba fitnah ke Abu Amran Al-Khalidi. Ke Abu Amran Al-Khalidi drone ne pegah ke Abu Amran nyan kasesat. Konyo nyan kesesat ke perkara kreatif serbai kemungkinan ratib nyan pat-pat mentong tadu jip tamu ratib kon mesribai adro mesribai go 200 ribai go menyoek nombor ratib silakan muratib. Jadi pasal drone Bang Lahap Mudi Mesra untuk nejak pegah ke ulama darah Aceh ke Abu Amran Al-Khalidi. Pakon drone berhetat nejak sesat gop. Menancit drone urung bersekutu dengan FPI. Drone yang tanda tangan untuk menyetujui kesepahaman dengan FPI. Dan bahkan wate drone neduk rapat pertik umum, pertik ulama Aceh. Geduk rapat masanya. Drone nedepu Abu Mudi Mesra. Hanam cih lon sebut. Nyo khususnya video ke drone sakai. Drone tepu. Dan pakon drone neba fitnah ke Abon Selimum. Nepegah ke Abon Selimum, kapungo, kajawai, kanyo, kajih nepegah. Ternyata cek kali cek, anu murib Abon Selimum kena dipegah. Ternyata drone Abu Mudi Mesra urang yang pernah gemat kipek le Abon Selimum. Nana tekon cedam tuah pakon Abu Mudi Mesra gemat kipek baje le Abon Selimum. Nana tekon nak lun pegah jino bacut. Karena masanya wate ban-ban mecuhu FPI nyan, jadi FPI haram jadah yang dari Jawa nyan untuk digabung droi dengan ulama Aceh. Namun Abon Selimum han gebi gabung dengan FPI. Kali kepegah han gebi gabung dengan FPI. FPI nyan awak pejuang NKRI, awak pejuang berhala. Maka gelarang le Abon Selimum han gebi gabung. Dan gekelam le Abon Selimum, jika FPI nya na kemenangan, maka Abu Mudi Mesra ditemeduk ke Ketua Huda. Ya, jelas memang betul. Abu Mudi pernah jid ke Ketua Huda. Kanya menancit gekelam gekelam le Abon Selimum, jika FPI na kemenangan, Abu Mudi Mesra ditemeduk ke Ketua Huda dan FPI nya akan rusuh, akan karu. Memangnya nyata. Nyata pu yang kepegah le Abon Selimum betul. FPI nyan awak karu umat Islam di Aceh. Nyan Abon Selimum hana pengakuan dan hana merestui. Gabung ulama Aswaja Aceh dengan FPI haram jadah. Maka gebedah Abon Selimum gemat kipek baje Abu Mudi Mesra. Cijak tanyong tiat Bang Lahap Mudi Mesra na pernah gemat kipek baje le Abon Selimum. Sehingga berani tat Bang Lahap Mudi Mesra nyan gejak fitnah Abon Selimum. Lon depu mendung rahasia binatang nyan. Nyan lon depu mendung binatang pu yang kalih binatang pebut nyan. Lon depu mendung. Yang nasihat jian. Bahapi hurung drone menganggap ulama Bang Lahap Mudi Mesra nyan, tapi lun anggap sebagai kafe mengijakrong. Karena pakau lun pe kafe karena berdasarkan kalih ge pe kafe le Abun Aziz dan berdasarkan lun kalon ngon matau le got nyan ge bersekutu dengan kafe CIA Kanada. Untuk gefonis umat Islam, untuk gefitnah yang kon-kon kegop umat Islam. Nyan Bang Lahap Mudi Mesra nyan, maka kasah lun pe kafe. Lun pe kafe Bang Lahap Mudi Mesra bijeh Padang. Yang Bang Lahap Mudi Mesra nyan kon bijeh asli Aceh. Nyolun pegah ba urun drone hai bangsa mulia, hai bangsa Aceh. Jadi bet sagai-sagai terpengaruh dengan ilmu syaitan, ilmu sihir Bang Lahap Mudi Mesra. Kurun drone. Benar depu dan benar sadari so Bang Lahap Mudi Mesra nyan. Bang Lahap Mudi Mesra nyan pancuri ji urung pahala riba, urung pu wajib kesyirikan pilpres. Nyan na dipegah lom, na dimudakwah wajib ketanya dikih berang kaban dikih le binatang nyan padahal tujuan asal Tuhan nyan na ke untuk dimudahah proposal bak pemerintah Jawa. You jawab sabuh video loan dari you jawab sabuh video loan dari Abu Mudi Mesra. Menyohan gejit jawab video loan, maka loan akan ku cabul lom got nyam, akan loan pegot video loan ke got nyam.
Lon pegot video lom ke Bang Lahap Mudi Mesra Kafe Mi Jakrongnya. Nyo kenyo yang pelai abusi pesampo. Abusi hana perkara bahpi urung dron caci maki abusi, hujah abusi, fitnah abusi barang kapu jit. Namun wallahi jit tuduh barang kapu abusi terimong dengan ikhlas hati. Abusi terimong dengan ikhlas hati. Dan fitnah yang kan pegah abusi nyan mandum haba karang. Haba fitnah bahpi ni pegah abusi kaje ke kafe, kaje ke pendeta, bayaran intelijen, bayaran nyo, bayaran je. Namun hana pupu, lun bertanggung jawab, lun lawan fitnah yang ka menimpa. Lun lawan fitnah dengan hujah. Jadi, you petebit saboh video ba Abu Mudi Mesra. Menyohana ke petebit saboh video li Abu Mudi Mesra, maka panjang cerita kalinyo. Lum petebit lom video dan lon sut silua lom kafe Mi Jakrong Tuha Mudi Mesra laknat tilahnya. Wallahi biidnillah han pernah lun berdiam diri dan lun lawan hujah yang ka menimpa teh lun. Bahpih nyan gure nyan namun gure jit pu gure liurung don tapi bagi lon binatang kafe Mi Jakrong laknat tilah Mudi Mesra na puah nu menyohana puah Bang Mudi Mesra silahkan nijak beut ba kubu Abon Aziz yang di daerah Mudi Mesra na kena kubu Abon Aziz jak beut jak mohon doa jak beut yasin jak mohon doa tulak bala piji cik jak doa siram tu silahkan abusi siap kesau Gepua kutuk singoh lom li Allah. Cijak. Jak laju Abu Mudi Mesra. Lon siap. Lon siap berangkajan bantong sabe. Lon pegah bak media bak video lon. Sabe jika lon bersalah. Nabi keh ya Allah. Nelaknat keh atih lon ya Allah. Lon sabe lon pegahnya lon bertanggung jawab. Nyolon bersalah bah gelaknat li Allah. Terima kasih beri tat siram tuah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.